de na bebre na anim nsem ame Akua Donkor a saadro wonya ne ba bi ko no eyenka na bedi akiri a eye Roman father ene nke wo se ginem ede ma Ghana Freedom Party GFP na so saadro de amane sa isi no a disqualify almost said there be Muniema bi amu provide ye nipa na mode no eba no there are some errors monko correct it omko correct by ya still ya disqualify omunti sabre ama yenua Roman father wentimi entu franka amfa ama Ghana Freedom Party eye maami Akua Donkor ne party no na ensem bebre na ne party members no eka eno na sabre ama Roman father ne special aid nana Kwame Poku waba abonten se da bi asem we de omote ase a enye yie anadwoma na sembe nie eba ne sen musi yenkoye corrections yakwakoye ni nyina de aba yekoye baaya afede de mo beka ne se mo disqualify ni yegina mu afia bato na enye yie tie ne ade na mo ma eko waste your time ne mpo maami Akua Donkor a 7 preduasa na ne nwumanim wo fom mpo no mo gi ni tum ne nka etise Roman father ensama sabre eye Roman father ne special aid nana Kwame Poku owa abonte a okano no oso omote ase ba bia enye yie odi njemu bebre na de aba wa bra na one Felicia osei kasa ewo onua FM so edi asem na ye brei ekaye meme ya kwa akuti na ansa ne be kwa akuti o kai se Captain Smart be kan asem bi se amanfo bi di sikapuduo bi edi Ghana Freedom Party echi se omunye ne nko omuntwe ho emfrim ema Kofi Akpalu ba abonten ebedidi Captain Smart atem se Captain Smart na nkasa no wono no kan wono ho nto ya no oni ho kwan so kan obi asem na the SCA rings a bell se asema na captain kana eye no kre anase na nya no kre yenkotie emra the pastor frame na Kwame Poku 8 to Roman father you na enya ntie se oma withdraw na na so oma dismissing from the disqualified yeah no kre na no Friday anopa ena ye nkrofo na wo mu guarantee ma ye no starting say wo mu frefre say yisifo no ebi frefre wo mu tetin wo mu say adentina wo mu guarantee ama ye ena ho nkro ne ba enti e ma me frɛ yisi mpanimfo ne ba ko ye say frɛ no Mr. Akwa ye ma general secretary so ye official letter e de kokoma yisifo enti Saturday no Friday no anwumre ye ba Kumasi enti ye bedru Kumasi anwumre be 8 ena yisi safra ye say forms no enfom so kakra bi abam enti ye mra magi no Saturday na no pattern eye nyame pa Sunday anopa 11 yen sam submit ene yes okay ene yes adan ye ni yes akwa akra na dwona enti Saturday no 10 pepepe ne ye kwaje enti ye kwaje ye no ye ni ba 3 hours mpo ene ye corrections ni wie ye ene ye san de koye afei ye wa atwen ye ma wo mu si o ma disqualify ade na wo mu si ye me ye ho correction na mo famra kwasi ada no ye famra kwasi ada ne ye ne memene da na de koye the same correction ne ho ene wo mu si o ma disqualify na mo correct de ne de ne wo ade ne so enipa ne bi wo ho a wo mu si owo Sutifi South ana wo mu ye mistake e de call Sutifi North ana ba ko so Sutifi West o say bibi ana ye sa corrections ni nyina ana ye de call ye enipa sere ana ye corrections ni ye de call ye so minim adequate a ama yisi say wa disqualify I don't know because procedure na ma me ne de call ya omoji tu mu no the same procedure so na ba ku de agitu na ba ku de refuse no because adequate na o de agina so year free mu no sabi to me it doesn't make sense to me enu nti Kwame Poku na achirem de nti a isi no a disqualify omo a o say in fact omo te ase adwene ho a enye yie because asam na nkasa no abo omo bo a wo mu hu ne wo mo enye omo ho na osan echiremu bribery allegations a ekoso o chiremu say omo nyinya cause bi free baabi a ono ankasa kra no
oye your friend is dancing here chama wuntumi kura nso din apiem a wo kyerem se chese ye from se nkomo magi sika puduo nanso omo de Roman father see ni people se sika no nya de obeje ne so wo gi sika na wodi maame Akua Donkor hwamo na behwe se ade na personal na obi tachire me dey sound me hu no me sound me hu no because Jataba fresh chama wuntumi ti emerge 5 billion na yen declare support mfama Dr. Mahmoud Bawumia. And a father say, won't mean yes, sir, because my meno, a Jatabani apalu and a fray. No, some of them want me pacho metio, Cassavi. And a father say, Lanka San and come many a party now, and can ever me doom pens because Sabe or no, what you read you subonum. My meno who be winning into the mamma, meno be fan say, or may any running meat. Kofi Antwata na se maame na frima adenti na se okwagiska na waka maame ni partition to one penny into when apelu ni when frɛ so mo magiska no one Jataba ano na se chama wuntumi se mo magi 5 billion na mo confirm wo me pacho me bo mo confirm wo chama wuntumi ho ana se ya atese ma na mu nim pefe se mo kwa na mo sabe kaska no ye ko Maame Akua Donkor krum. Ene abusuan party for ne abusuan ni nyina akohia. Ekotena sese ye no entotoye. Enti ya wo ho le Jataba. Ene kwa sase me atoto ntotoye ni nyina awi aye be sori ne Jataba baaye. Enti obaaye no na utie ne nkoma na wo munye abusuan makwan ne anya ye no okumase na wo hye abusuan bo se Obama helicopter the body ni finkran aba kumase ama yakoye yie no maame ni krum na Dr. Mahmoud Bawumia akra bato wa Ashanti region enti wone ne nkrofo ni nyina edom ni nyina beba 1 week no na direte yie no enso so no enti san komo ne ekoso no ana abusia ne kan se yen sori na yenkwa yi obi ade ni gina maame na nam na yen sanfa no meme kire busunya no ena eja ye party fund ye nyina sori na ye call party office wo Mamponten ena ye kokko ye enti ye ba ye no ena ye de flag bearer na bebe no yes flag bearer na ye father mo de ne be kire se we na mo yi no yes enti ye wie ye no na father enya be 5 miss calls e wo ne phone so ye kwahwe na Jataba ena Jataba be ka se na woni chairman akra na wo ho na wo frɛ no woni chairman wuntumi na wo ho na wo frɛ na wa amfa no enti no so woni obi na nam a won pa ba bi nsi nifa kro no na omra ana father busa ne sɛ me asema me kan sa adanfie ni hu a enka me nka because ye de me kokota me ntimi nyima no kre adanfie enkomo wo ho a tamopa na sɛ o challenge a me bonko me de nkomo ni nyina be ma mo na mabɔ ni nyina chairman wuntumi ate ho otwan ye nti ye mra ana father busa ne say enti China wa propose what 5 billion father ne busa ne say na wa propose nese nka ba 10 billion ka father won pupu nti o ana na sika ne munye duma no so woni obi ka asem na se o pese wo ti asem ni mu ya na se wunya ne padua mu so yi a ese so obisa questions now demand for answers what did I make it na say but me so me hu ne say ade no wani nye ho de me sika kura da so mpo na ade ayehwe no na me so de me to me tia se ne say wo party no wo bi ada na ade wo fa wo de ne kwankwa gisika no obi de na aso fa kwankwa gisika na nti ususu say enkomo na ekọ so amanyi sika no na chama wuntumi ne palu na Jataba shechire me dey say na me hu no because say yi etimi ye say mo mpa de a ene Ghana because disqualification we dey me akora mentia say si den na wa fill form correction abam wo hoye ni nyina aba na mem ne da odi aba na mo se da yes and only dey say mu busa yi sifo because ade we pa ma me kata me ti ase ne ati ase tina na me boa e say dey Ghana na ye nipa kakra bi dia ye ba ko general election Kanyama ekoso. Nyama ekoso. Ese Ghana for ma yeni an na ho a abatu we die be na tire se e be credible. Nenti se ne de mo disqualify mo no mo gya ntokwa no munya hwe bie mo betena ho ame ato aba na wie eyi mo party na sinchen. Oh yes.
Okay. Oh yes. Say party employing phone ni nyina kwa kushia o party office. Enne na yakwa akubobo hu. Nti de besie bia na mama so nsi. Yo. Nti mu bobo hu wi na mbedi asem na sia court na ase mu ni akire mu be jama naka. Eno de shia party employing phone wi na yebe be court o ten so say yebe jai na yabo ye hu for next election. E ba ne sa no monum hu se mo anyi ska na. Da. Mami say enye. Enye dada. Enye na ebeye. Sa. Mami na wo no tie ne party no. Se wo de kwaji jisika anka ma meduru fada so. Ewiase edim papa yes na hunya. Okay. Sabe mpre du atan. Fada no wote ho no wonye obi a sabe da ne ho kire ne kura ono wo no so ne die. What you say? Ye ma ye ni nkonko brisika sika ani bre edawu afa. Do afa. Maame no tata ma wo ho ampa maame no mpo be hunu se fada ejina na nema kokopa ma no. Na emome nipa bonfo bi na afa kuntunati ayi ya film. Nti se sia na mo anyi ska ya disqualify mo se koba ne se mu bi afa kira ko jiska ntia disqualify mo be den. Eno de ye nyante ho bibisa. Na emome se bibisa duru ho a ene ye be hunu se de ye be ti aka na fa. Na enya mata ne de. Mo nwene nko ho. Sa. Mate pa na poku me da si bebre pa se jemre ama ye nchiremu ne ntiase ye da se. Me da se pa me nuaba. Pacho yo. Abusia sa na tie. Sabra me no ka say de ya disqualify ma me Akua Donkor party no. Me giri se enye no se ne sama yigina baabi a obedi hu ya oye pa. Nanso ye ne de enye se. You pay money transfer. Ebi ana wo Canada or US. O send this card ya bagana make sure. So be download the application at your phone so. O download we now send this card use me promo code Djka Boshem Djka. Eno na Boshem abenya $5 kwa dia account card. O send dia brand Ghana so no. Ye enter the capre. Jupe. Am answer boafo. Djka Nyan support channel. Subscribe it. Ne press the notification button for more uploads. Me that's it. My crowd. Bye bye.